ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiswa kaCela uqumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba. Nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uHlanga Media. Siyinhlanganisela ke ne18 and above media. Sitholakala lapha ku YouTube. Okwakho kumele ukwenze ngaso sonke isikhathi uma ngabe usibona ukucindezela lapha kulela button elu-like. Mawukuthi akwazi uzuncafaze usubscribe. Qikelela ukuthi njengamanje uyawuncefaza ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohleze ukuthola ama notification ukuthi sesingenile sesigalelekile ukwazi ukuyobukela ke ama episodes ethu abantu abawathokozela kakhulu. Siyabonga kakhulu ebantwini abasibukayo, siyabonga kakhulu ebantwini abasithandayo. SiuHlanga Media siyabonga kakhulu ebantwini abasithandayo siuhlelo Why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina. Lento yenzeka ke endaweni eziningi uthola ukuthi mhlambe abantu bawuzalo bayazalana kodwa futhi banako ukuthi bangaphilisani ngendlela kahle eziholele ekuthenini mhlambe bagcine bengasakhulumisani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi noma bonene kodwa uyabona ukuthi bayakhulumisana kodwa ukukhulumisana kwabo akufani nezihlobo zonke nje abantu abasuke bezihlobo banokukhulumisana namhlanje on and off ngenxa ukuthi bake bonana ngaphambilini. Balekile ukuhlala phansi kulungiswe lezo inkinga sibone ukuthi mhlambe ayikho nendlela ebeyingenzeka ukuqhubeka kuya phambili. Siphinde sibingelele futhi nakona wonke amazwe asibukelayo. Ngiyazi koZimbabwe bayasibuka nasemazweni nje ke futhi ewonke ase-Africa kuyavela lamasibuka abantu abasibuka ukuthi ke abakuphi nakuphi. KoSwaziland siyabonga kakhulu, Lesotho bathi abantu sebesifundile isiZulu ngenxa loluhlelo. Siyajabula kakhulu naphesheya kwezilwandle siyazi ukhona uZulu le ophesheya kwezilwandle. What up, what's going on that side? Yo man, siyabonga kakhulu ake sithi nje qebu. Mbukela siphinde sikubingelele lapho ngasekhaya. Uhlelo kuseyiyona Why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina. Ngihlezi nodadewethu lapha. Saside kakhulu isikhathi sizama ukuhlangana naye. Ngicabanga ukuthi mhlambe umuntu okuyena ogcina emenza ukuthi akwazi ukuthi asondele kuthina umzali wakhe ngoba sikwazile ukuthi sikhulume naye. Wagcina umzali ethi I know akunalutho olutheni. Uhlelo ngiyalazi kuyabaza abafana khululeke uzozwa khona. Uyabo siyakubingelela sakwamukela uhlelweni sisi. Yebo sanibona. Ngiyabona ukuthi asibabulala abantu ukukhululekiwe kurelaxive. Uyabo? Mhlawumbe ngoba sesize safika la ngiyafisa ukuthi abantu batshele mhlawumbe igama lakho nesibongo ukuthi ubani. Igama lami nguAkhiwe Sibonga Kanzama. Osiyane siyabonga. Sifisa ukubuza imibuzo embalwa because kunomuntu kuyena okubhalele wasichazela ngawe. Kuba kuba ukuthi sithathe iside lo muntu singazwange lakho ngawe ngoba lakhe siyalazi ngaye but lakho silizwe ngaye sesifuna ukulizwa ngawe. You understand? Ngifuna ukuthola ukuthi ekhaya abazali bakanjani mhlambe uzalwa umama ohlala kubo noma umama oganile noma uzalwa umama kanjani? Ngizalelwe emshadweni. Ngane yasemshadweni. Yebo. Okay. Abazali vele uhlala nabo bobabili? Yebo. Okay. Niba ngakhe ekhaya? Njoba abazali nje bekhona bobabili nibangakhe ekhaya njengezingane? Ngi-first born. Actually last futhi. Uwedwa kahle. Yeah. Yazi kuye kuthiwa ingane ezalwa yodwa iyahlupha, iyakhathaza nje ngoba vele noma ingabheda abazohleze bengakuyona abazali babo because ingane vele eyodwa uma ngabe lahla yona bazophila nobani. Wena ungazibeka kweliphi side enganeni ekhuliswe nguNkulunkulu, enganeni elisaba ihlazo, enganeni ekwenzeka yenza amaphutha athize ngalendlela ukuthi mhlambe nabazali sebenaka ukukhathala in a way ungazibeka enganeni enjani? Okay. Ngizozibeka endaweni nje la engihlonipha khona because ekhaya ma uyakholwa and ubaba uyithela ke induku wemayibabu uyithela kubaba induku we. So awuyona lengane lethi since kwaba khona amalungelo kunalento ukuthi uhleli kini kodwa understand ukuthi mangirong vele kufanele kube khona indlela engidiscipline ngayo. But at the end of the day if ngingashawa nginalo futhi ilungelo lokuthi lo mlisa lo ngingambophisa makwenzekile mhlambe wa discipline akaze kufikele lento ukuthi ayingeke lo muntu sengishaye kakhulu ngiyombophisa man.
Moshaya ubaba nje ngeke izikufikele leyo nto. Yeah. Okay. No, ngezwakala. Ngifisa ukuthola la ukuthi ngoba ubukeka sowumuntu othe ukukhula. Uyabo? Ngiunderstand mhlambe bangabukela abantu abathize but ngiyafisa ukuthola nje lelo side ngoba cathi umzali nomzali uyakunderstand ukuthi ingane yakhe ngabe umfana ngabe intombazana uma ngabe ikhula kuyenzeka ukuthi igcine but ngifuna ukuthola ukuthi usekhona yena umuntu mhlambe osohleka naye mhlambe noma mhlambe so uke wafika kuleso sigaba mhlambe kwabuye kwaphela into ezikanjalo manaki qala lizobukelwa bazobukela abazali ngeke baze beyibone. Angicabanga ngazi angifuni uqamba manje ngiyazi but into yethu iyavela ku Facebook kwesinye isikhathi ukusho ukuthi ngeke uzukwazi lokho ngoba ngeke ngize ngikwazi ukusho ukuthi kodwa ke njengomuntu omdala ngicabanga ukuthi answer seyivele vele ngoba ngicabanga ukuthi bengeke uze kube inkinga ukuthi haya akekho so shuthi njengoba kuthiwa kuqale yabo asidluleke kodwa lapho kulo mbuzo kanjalo kodwa ngicathi umuntu okhulile uya understand ukuthi uyingane ehlonipha uke wakuveza futhi lokho kuukuhlonipha kuyinto enhle futhi kakhulu but ngifuna ukuthola ukuthi uma kusuka ku1 kuya ku10 ngendlela nje ohlonipha ngayo nangendlela obathanda ngayo abantu nangendlela ophila kahle ngayo nabantu ungazipha bakusukela ku1 kuya ku10 ngizozipha 9. Why Ngoba ngiyahlonipha ngiyamazi omunye umuntu futhi ngiyalisaba ihlazo njengoba uyingane yentombazane ukhula nabazali ukuma nobaba futhi kini nje ukhule niphila nje nibathathu nje kanjalo kuwena uma wakho baba kodwa umzala ngiyahlala nomzala khona umzala wakho kwahlala na uzala oba uzala ngathini kubaba uthi malume kubaba wakho uthi malume okay compared to ukuhlala wedwa kini because uke wahlala wedwa definitely ubukhona bamzala empilweni yakho bebunjani compared to usahlala noma nobaba nawe wawukhona ukhona nomehluko ekubeni khona umzali usahlala ekhaya vele noma waye uhlala ekhaya usahlala khona ekhaya bunjani ubudlelwane bakho naye umzala mhlambe umzala right yonke into right ma ubuyisela isikhathi emuva engakobukhona umzala noma esekhona ngike ngawubuza lo mbuzo uthi ngiyengawushiya endleleni ikuphi la kumnandi khona kusekhona umzali engakafiki noma sekhona ngiyazi vele kuhleze kumnandi makhona abazali but khona le yanto le ukuthi sekunomunye umuntu cishe eshiyana ngeminyaka emincane sinayo phela kuthi umzala ngoba mekhona yabamzala ku right ngiyakhona ukuhamba semsathafa indawo mekhona umzala so ngiyakwazi ukuthi ngithi ngicela angikhave kodwa ngibuzile kuqala ukuthi akuze kuba nenkinga yini ngoba phela uma wakho uyadlala no Facebook yeah mhlambe kodwa ke phela mhlambe kuye kuvela amaclip amancane lapha nalapha ngaphandle uma ukuthi uzongena kulokhuzane ku YouTube but mina uthe uyangazi mangikhuluma naye ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukwabukela ama-shows ethu ungazi ke kodwa but mangathiwa uchaza umzala wakho ngathi umuntu onjani umzala nje wakho umzala umuntu onenhliziyo enhle alright shame alright nje ngiyafisa nje ukuhlala naye isikhathi eside abanye umzala since wenzani empilweni yasebenza uyafunda uyasebenza umzala kuba njani nje mhlambe maluyilibhano eholile kuwena njengomzala wakhe meholile phela umzala imali yakhe isave kodwa ukujabula labana lapha mhlambe ama-movie kuyobuka ama-movie into ekanjalo mhlambe kuthengelwana izinto akazenza umzala yonke lento ngihamba ngedwa mina oh yeah kodwa umzala umkhonzile kakhulu okay kunomuntu okubhalele ke la ntombi ngicela sibuke lapha kulesa screen Sanibonani igama lami nguHlengiwe wakanzama ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna lingisize njengentombazane esebenzayo ekhaya bengifisa ikhaya lami libe ngcono libukeke kangcono kani umzala ungishaya emva kwendlebe
ngisafisa ukuthi sike sihlale phansi naye sikhulume lo daba lakhe ngoba yena umzala engimthandayo ngifisa sixoxe nje kabanzi ngalolu daba. Yazi kunento engiyiqaphelayo lapha angazi mhlambe will understand le gama elithi umuntu ukushaya emva kwendlebe. Yeah, ngiyal understand but understand but ngiyal understand ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ngilost like really. Kodwa umzala wakho ubonakala umuntu onganeme nanokuthi futhi uyakubalula ukuthi uyafisa ukuthi nilungise izinto nokuyinto le yenza ukuthi umuntu obukele nami nje ngiyimina ngibona ukuthi cishe kukhona la ikonakala khona ngoba akulungiswa nje ulungiswa ngoba kusuke kunento eyonakele ngolwazi onalo mhlambe ngiyakuzwa ukuthi ulost akukho mhlambe la khona ongathi khona mhlambe la enganyathela khona umzala noma kukhona la yena wanyathela khona enyathela wena angafuni ukuthi kukhulunywe nawe ukukhuluma nawe ngoba nakuyena walimaza wena futhi angafuni ukukhuluma nawe kuwena walimaza yena so alukho ulwazi onalo mayelana nento eyaba nokungaboni ngasolinye phakathi kwenu. No angicabanga ukuthi khona like umzala yonke into besikhuluma bese right ngingazi ke mhlambe khona la ngithe kancane khona mhlambe so I don't understand mhlambe nami ngilost futhi ngiyaqala ukumbona enje. Ukuphatha kanjani ukumbona nje umzala? Ngiphatha kabi because bengithi mina si right na shithi kuyacaca ukuthi bengizitshela ngekho. Ngiyazi ukuthi bowungazi ukuthi uzonzani la futhi ngiyazi ukuthi awunayo clue even namanje ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi leyo ndaba neyikhulume namhlanje noma mhlambe ulindile ukukhuluma ngelonye usuku but ngifisa ukuzwa kwena ukuthi mangingathiwa lonto iyalungiswa ungafisa ulungiswe nini mhlambe mangenzeka ulungiswe nini lento ephethe umzala kabi? Yes. Even kwamanje kodwa phela ke hayi like la mhlambe singaphuma indaba ungafuni nilungiselela khona inokusola. Akukho. Okay. No umzala wakho khona la cishe ufike eqala before nje nifike masevele sekhona so ngiyafisa ukuthi simbize mhlambe sihlale phansi mina njengomuntu okhona nje ngizoba khona ngibe phakathi nendawo ngijaje la ngibona ngathi akuhambi khona kahle okumnandi anginazi nobabili angazi futhi nani akukho side engizolithatha ukuthi ngibhalelwe uyena my wrong naye ngizomtshela ukuthi wrong. You understand? So ngiyacela ukuthi simbize qhawe cela usibizele na mfethu. Nkosazana kunjani uyaphila? Sisaphila njani? Siyaphila sisi. Ngoba abantu babukele ngiyafisa ubatshela igama lakho nesibongo. Kuhlengiwe wakanzama isibongo. Oh, Hlengiwe wakanzama. All right. Uhlobene kanjani nosisi? Umzala uma wami nobaba wakhe bayalamana. Oh, umnta kaMalume. Yebo umnta kaMalume. Oh, okay. Nihlele kanjani lapha kubo? Ngizwe ngathi uhlala kubo. Hayi sihleli kahle nje sibambisene yonke into ihamba ngendlela right. Akanaye lo usisi wakhe azalwa naye uma wakhe nobaba wakhe. Okusho ukuthi wena usisi omdala njengamanje. Yebo kunjalo uzalwa yedwa. Manje ungitshela kunjani nje ukuphila naye njengoba usisi omdala ngiyacabanga ukuthi kunezinto yena safika kuzona ezinye usazofika kuzona but wena so ukhona so uke wadlula kuzona usisi onjani usisi okwazi ukubonisana mhlambe nengane nokwaziyo mhlambe ukuyiteacher ithi ifike esimweni vele sokuwayixoxela ngaso. Hayi ngusi so right kuyahlaleka naye ngiyakwazi ukumfaka emgqeni okunye akwaziyo okunye angakwazi bese ngiyambonisa ukuthi akenze kanjani. No you understand kakhulu sisi wami. Unjani la kuthandeni izinto uma umbheka ngoba sinenkinga yengane ezithanda izinto uthola ukuthi ingane izogcina mhlambe ithola isifo mhlambe kwesinye isikhathi uthola ukuthi izogcina ireshwa ngenxa yokuthanda izinto mhlambe izophuma ihambi emdansweni ezintweni ezindaweni zobumnandi mhlambe mayifika lapha igcine mhlambe seyithola ukurapheka ngoba nakidakiwe ayisabona lutho mhlambe nabantu akade hamba nabe unjani ekuthandeni izinto mhlambe ukuthanda izinto ngikhuluma ngokuthanda imali ngikhuluma ngokuthanda izinto ezobukhazikhazi wonke umuntu ethanda ezobukhazikhazi isikhathi esiningi bakhona futhi abanye abantu uthola bathanda isonto ezinye unjani lapho kulezo zinto ezikanjalo? Ayi umzala uyazithanda nje izinto futhi kakhulu. Yini indaba uthi uyazithanda izinto umzala? Sekukudala nje isikhathi sesihambile umzala wethandana nomunye umfana bethandana
beneminyaka nje elinganayo befunda ndawonye. Hayi kujije umzala usiyamala lo mfana lo engangimthandela yena. Umzala usethandana nomunye manje umzala. Hayi umzala usethanda lo musha manje ngobani uyasebenza unemoto seyamshiya lo ngenalutho. Oh, ukhona izinto ayikwenzela zona yini lo musha njengoba wakade sowumiyeka lo omdala sowuthatha lo. Isona sizathu wamiyekela sona ukuthi akanalutho lo munye. Angimiyekela ngalokho inkosi yami. Kuwena kodwa wabeka sona. Ya wabeka ngibone ngazi ukuthi nje wamiyekela ukuthi ngathi lo musha unakho konke lo kuyabhimba kuyena. Hayi bamzala ungakhumbula ukuthi phela la muntu la like umZulu lokho ukuthi nje ubuqaba bugcele ekhanda manje umuntu omZulu ke amantombazana akhala ngempela ngalo buZulu kuthiwa bayibeke bathini bathi angazi bani Zulu real Zulu noma something kodwa lapho usukunjani usukumuntu onjani hayi same ezinye izinto nje abazenza bona lokho ukuthi nje ube like ne girlfriend allowance okay akhokhelwa lotho but ke nami nginike phela ukuthi ngoindaba ukuthengelwa izimbali ngeke umZulu athenge leyo nto leyo yenze leyo nto leyo ngeke yazi xabanaphi mangiye ngizwe izinkunzi ikhuluma kuthiwa ixabana la ekutheni na unamoto uzihambela ngeenyawo uba uzomula inazo le zimbali angithi yabona ke yabo uba uzomula ineziphethe lo muntu mina no kuyezwa but beside ke lokho kuningi nje shame hayi ke ulwana nje wey manje awungitshele dadewethu njengoba ngiyakuzwa ubalula indaba ukuthi umzali uyazithanda izinto ngiyafisa sibuyele endabeni yethu ke kuyona esizele la ngiyabona futhi nobumbano olukhona phakathi kwenu nobabili nomzala nanokuthi niyakhombisa ukuthi nabantu abangajwayele nanokuxabana you understand mhlawumbe kuyenzeka nje kubila umaphutha nalawo namhlanje njengoba silana nje kwenzakalani yini inkinga silana ngoba ngifuna sikhulume sinomzala kahle mina ngumuntu nje ozizamelayo odohozelayo ngifuna ukulungisa ekhaya akukho right bengisebenza ngihole ngibeke imali ngiqongelela ukuthi ngifuna ukuyolungisa ekhaya mase ngithi ngiyafika ngicheck imali yami ayisekho la expect ukuthi bekhona bengilindele ibe la ko 70,000 mengithi ngafika u45,000 lokho ke ikona ukungiphathe kabi ikona engifisa ukuthi sikukhulume nomzali ukuthi kwenzakalani ngemali yami engiyiqongelelayo imali njoba una i-banking app anginayo i-banking app kanti wenza kanjani uyayibala uyenza kanjani mawuyibeka ukuze ubone ukuthi sekuyimalini manje mengifaka kwi-account ngiyabhala naphansi ukuthi ngifake imali engakanani bekade futhi ingakanani ebekade ikhona yeah yini ekwenza ukuthi ucabanga ukuthi uyena pho umzala uyena isihlala naye lendlini akekho omunye umuntu so ke yonke nje into ekhona lendlini between mina naye so manje mengithi ngiyabheka imali yami ayisaphelele kangaka obvious kumele ngisole yena ukuthi kwesinye isikhathi angifuni ukuthi ngiyakuphikela dada wena dadewethu ngoba ngiphakathi nendawo nje ubona nje ukhuluma kwakhe nawe ukhuluma kwakhe understand so uveza ukuthi ulahlekelwe imali mhlawumbe ngaphambi kokuthi size sithole ubufakazi nani mawukuthi bukhona ngabe into kanjalo uyayazi angiyazi kanjani sihlala nawe endlini akekho umuntu ongena endlini yonke into ekhona endlini between mina nawe so nje angilahlekelwe imali obvious wena uyaziyo nami phela hayi bonke ihlangana naphi mina ubuyibeka phi ucash bank ngoba usuchazile hayi bengibeka ekhadini uyalazi ikhadi lami uyalazi ibhenki elisebenzisayo ngilazi kanjani uyalazi sisi uyalazi ngicela ukubuza ngisikhasokulela ungibizele lokho nje la ukuthi uzongibuza yini yesisi lana kusetshenzwa kanjalo akugijinywa la sikelandelisana nje kahle so sifuna siyikhulume le ndaba siphume nesolution yayo yabo isolution yami ngoba phela ulahlekelwe imali lento uthi mina wena ngicela ukuzibuzela kona dadewethu yini ongathi mhlawumbe ubufakazi bokuthi kunemali yakulahlekela mhlawumbe kuyiyona ongathi mawuyibeka mhlawumbe lo muntu osekhaya understand ukuthi ngani uthi mhlawumbe uyena owalokhoza owayithatha imali
So ngelinye ilanga ngahamba ngaye emsebenzini. Mengemsebenzini kwakusuku lwethu vele lokuthi sihole. Ngacela emsebenzini ukuthi ngicela ukusheshe ngishayise, hayi bavuma emsebenzini. Ngagoduka early. Mengifika ekhaya ngifika akekho umzali. Imali vele sengifakile ebank ngase ngiyagoduka. Mengifika akekho endlini. Ngiqonde lapha lehlala khona ikhadi lami ngilibeka ku wardrobe ngifike ngibeke ingubo bese uthi ngaphasi kwengubo bese ngifaka lona ikhadi ngilibheke ikhadi alikho ngokuba ngize ngithatha ngisho isitulo isihlalo ngibele ngibheke phezulu ukuthi alikho yini hayi ngibheke ngibone ukuthi alikho umzala akekho isikhashana umzala esefikile nje wafika umzala phinde nje futhi ngidlulisa imizuzu ngidlulise ngihambe kuyobheka futhi bengithi ngiyafika phezulu ko wardrobe ukulula nje kwami isandla ngifice nali ikhadi selikhona ingakho ngisola ukuthi uyena umzali uthathile imali ile ikhadi lami uyena uthathile wayo swipe Okay uma ngabe ulahlekelwe imali into yokuqala vele kumele wenze ufuna uhambe ebank uma uye ebank mhlawumbe into statement kanje khona into statement evelayo ukuthi kwenzakalani Yebo ngaye ebank bafike nje ebank bangitshena nje ukuthi imali ikhishiwe and bafike bangitshena ukuthi iyangena imali ngesikhathi esukuthi ngalo lelo suku ikhishwe imali mengakhishanga ngalo lo suku ikhishwe ngakusasa and ikhishwa endaweni ezodwa le mali ikhiphwa ePavilion njalo sonke isikhathi mengibheka ikhishwa khona ePava Ngikuza ukuthi ikhishwe endaweni ezimbili ikhishwe ePavilion nase Gateway ngosuku umzala afika ngalo ukade wena uphume emsebenzini yini ekhombisa ukuthi uyisebenzisile mhlambe noma mhlambe uyayikhipha uyikhipha mhlambe ayidle wenzani Akazi Angiyazi umzala ngalo lelo suku engaphuma ngalo umzala nje wafika nje ephethe ama gift ephethe ngisho imbali umzala uthengile nje wakhithiza impela khona ngisho nalamateka abizayo lapho indaba kube khona impahla nembala obviously ngangisoke boyfriend emsebenzini engangithengela ke indaba mangabe sekufike wena ikhadi libe khona libe likade lingekho angazi ke phela sengezwe ngayo ngithi phela nazi nosihlala phakathi ngengazwa ngawe mina hayi lathathwa uyena vele ikhadi ngangeke ngize ngigibele ngisho phezulu kwesihlalo ngibheke ngingalithola ikhadi imizuzwana nje nefikile angisakotena nokotela sengithi nje isandla ngiyalithola lathathwa uyena ikhadi kodwa ngempela sesami yabona akuyenzi senze yabona muzu ugibele phezulu kwelokhuzana phezulu kwehlalo bese uyacheka uthola ukuthi inda yikho sekuyabe mana futhi nansi sikhona kodwa futhi wena unesibindi sokuthi wena awuzange uzuyithathe akuyenzi senze ade ungekho belingekho so ukhona wena nalo likhona manje no Imina ngisho ngathiwa ke awuyisebenzisanga ngicela ukuthola ukuthi mhlambe siswami i-date ngcono ukuthi uziphathile nawe le statement esikhuluma ngazo i-date afika ngayo ne-date imali yasebenza ngayo lelo langa yena akufica ngalo iyasebenza imali yasebenza imali ngawukuthi ngathatha naneslip entweni zakhe ezithengile ngahamba ngaya ebank ngafike ngathi abangicheckele isikhathi nedate mengithi ngiyabheka etebhale estatini nokushow lapha ebank into eyodwa nje efanayo isikhathi nedate kwakuyinto efanayo nendawo okay imali ikhishwe ePavilion ile athenge khona uthenge ePavilion izikhathi ziyefana konke kuyafana sister no man no asingadlalini phela la asikwazi asingadlalini and wesiphathi into engiphatha kabi ukuthi uyazi ukuthi udadewethu lo uzohlala kini ngoba nani nomuzi eThekwini uma wakhe yena ka-afodanga ukuthi azokwakha umuzi eThekwini akekho umuntu ongafisa ukuzohlala endaweni zasemadolobheni noma engasafisa ukuhlala but ukwakhela izingane ngoba izingane kusasa zizohambe zihambe zifike emadolobheni uyalazi usizi la kubo uyazi ukuthi ubeka imali ngoba nake efuna ukulungisa usizi la kubo uthatha wona leyo mali wena ngoba wena kini right thatha lo mali uyisebenzisa uyabuya futhi uzoba nesibindi sokuyiphika and the worst part ungathola ukuthi kwalo boyfriend leyo ukhuluma ngayo kuyona ekuthengela lezo zinto ngoba mina umqondo abantu kade ngawufunda ungathola ukuthi wena le mbali lezi uzithenga ngoba nako ufuna kubonakala ukuthi uphuma kuyiboyfriend zubufakazi bokuthi uphuma kuyiboyfriend you understand mina ngifuna ukuthi uzodlala ngathi la
angifuni uzodlala ngathi and vele lento le bengingafanele usisafake uma wakho nobaba wakho ngoba uma wakho benobaba wakho mhlambe bebengasayida nawe ekugcineni kosuku uburonge wena khuluma iqiniso la yini inkinga kahle kahle wena uthatha le mali noma ngoba vele sekucacile ukuthi wena ikhiphe lento uyikhulume nje ibe sobala yini inkinga singaloko sipeqozisana siqambelana amanga senzani yini inkinga uyithathelani imali yakhe Azengithathe imali. Sister. No man. Musukuyenza lo nto leyo. Musukuyenza. Ayikwazi imali ukusuka from 70,000 to 45,000. From 70,000 to 45,000. Shusho nithatha 25,000. Wena udlile 25,000. Noma ungawudlanga ngosuku olodwa shusho nje wena soloko waqala ukubeka imali lo muntu wena udlile. Iyona iphini uyithathe iphi? Why? Kodwa mina mzala ayikho into engangayenza. Ayikho into owungayenza? Ayikho into engangayenza. Umzala the time ngigqisana nomzwakhe wakhuluma wathi na ngihlwane nomzwakhe bla 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 and into esewesi ke njengamanje bengisendana noSabelo wathini ngiye kumzwakhe ngoba nakho so bengizama ukuprove point lokuthi yena umzwakhe sisathandana naye umzwakhe ngisathandana naye so ingakho bengithatha imali yakhe. Imali yami. Wasudla imali yami engaka yona ngithi mina ngiyozizamela ekhaya. Bengizokwenza njani ngoba wena bowuzongijaja? Cha, kwakuhle nje ukuthi uyicele mzala. Kunokuba uyithathe. Hayi mzala iwrong nje into enza engaka yona. Sengizokwenza njani ngekhaya lami ke mina ngifuna ukukhokhela. Ngani mzala? Ngani? Uyekuka ngani mzala wakhe? Uzekuka ngani? Ngizami ngiyosebenza. Wahlukana futhi nalomfana njoba ubusy. Le imbali uyathengela ngamanye amazwi. Yebo. Ngemali yakho. Hayi wena yazi uyadelela wena. Uyathengela le imbali ngoba ufuna uzopruvela yini ukuthi uthengela umfana. Phela bengenzela ukuthi ngiyabona ukuthi imali ngiyayisebenzisa. So ingakho ke. Hayi mina angimuzwa kahle siswami mangazi mhlawumbe wena uyaneliseka. Hayi angineliseki nje ungimoshile kakhulu. Wese uyaphika nanokuphika ubani ongathatha imali yami ngoba phela sibawuthule endlini. Uyena uyithathile le mali. Uyena nje. Uyasho vele ukuthi uyithathile manje nawe uyanqaba sokukhuluma ngazuthi usaphika vele uyasho ukuthi uyithathile siswami. Hayi ungihlukumezile. Ngihlukumeze kakhulu sothatha imali yami hayi inkulu kakhulu le mali. Manje ngeke mina ngicabanga ukuthi kumele ubafake kodwa abazali bakhe kulento siswami. No. Cha kumele bafake abazali bakhe. Abangafaki bazomnikeza imali yakhe. Ngisethele malini? Uzomnika 25,000. Uzomnika uyawazi 25,200 rand abangaka? Ngiyabona. Uyawazi 25,000? Angikhulumi ngo25 rand mina sisila. Ngikhuluma ngo25,000. 25,000 angizawusebenza. Uzothatha 25,000. Ngicela nje plan. Kanjani uhlala ekhaya? Ayikho iplan ongayenza uhlele ekhaya mzala. Ayikho nje inhlobo. Hayi nawe dadewethu ngikubona wona amanzi ngathi nawe uzilungele kakhulu nje. Ulungile and futhi vele kugcineni kosuku niyazalana ngiya understand but ukujwayela kambi uyakujwayela lo uyakujwayela kahle so bengekho vele indlela ubungenza ngayo wemntu lalela urongi la no mana kodwa phela urongi njoba urongi kumele ulalele yena kumele uzithobe manje urongi hayi awunawo why wena la kulento yenzeka la unawo why wena unegama lokuxolisa wena kumele ngabe uguqe ngamadolo unegama lokuxolisa awunawo why ngiguqe kodwa ngicabanga ukuthi ingane indlela ekhule ngayo mhlawumbe uye understand ngoba ukhula na mina ngiyahluleka uyi understand ngoba ngimazi mhlawumbe wena ngoba ukhulele kwena kushuthi na kubuya abahlonipha abazali bakhe uyahlonipha nokuhlonipha lo akwenza manje nje ngiyaqabuka ukuthi aphike nje ngibhekile kanje awungitshela ukuthi ubaba wakhe masumtshele lento angaphatheka kanjani angaphatheka kakhulu ngoba ekhaya uyingane ephila right bayi bantu abanjani umalume nomalumekazi wakho abahlonipha nje bahlonipheka kwayibona basihlonipha nje nesithunzi sabo mengase ngibatshene lento le bangaphoxeka ngengane yabo kukuphela kwayo ingakho ke wena ngoba ubone kungcono ukuthi ungilethela abunga kwabunga wena mpempe impempeni hayi ngiyakhuza phalaza impempe lo igwinyile ngiyakhuza ngoba yonke lento oyikhulumayo inazo isidingo wena usephutheni la nasidingo kodwa phela besingekho isidingo sosezengilethelana bekumele kwenziwe njani bekumele ngibizele eceleni isikhulu mana ke wena uzofike wone wena
bese mangabe sowonile sowusuthu wona uqale phansi kubuye wena futhi uzothi lalelana bonje bangonile angifuni ningisole kanje ngicela ningisole kanje wena futhi indlela wenza ngayo leyo vele ukuthi ufike wone uphinde futhi uyotshela abantu obonile ukuthi hayi lalelana this time angifuni ke ningishaye njengoba ngonile ngicela nenze kanjani ningilinde khwala ngisakhona ngiyabuya then kusasa sobe siyalikhuluma licala wena futhi wena ulungiswa nje uyabazi nobulungiswa wena ungadla imali yomuntu o25000 bese ungitshela ukuthi ubulungiswa uyabazi ungathi 25000 nomuntu wakini omaziyo ukuthi usuke ekhaya elinjani ufuna ukulungisa ekhaya elinjani 25000 ngathi ngukhiphe wonke kanye ebhenki yeah manje kusengathi 25000 imali enkulu incane mzali incane le mali phela mina bengayikhiphi ngama1000 kanjalo ubikhishelwane vele mzali imali yami engaka bikhishelwane bengiqiba ihlazo mzali habe ihlazo ngemali yami mzali hayibo sisi kunomuntu obefuna ukugqiba ihlazo eli serious lale kubo umuntu ukujaja ngekini mayikubuka ubuka ikini noma ngathi ufike eThekwini usonke kangakanani uyaziqhenya uyamodela unjani uzothi kodwa kubo awukwazi kwenza lutho uma unekhaya elibhedayo ngoba kuzoba sengazi ukuthi wena uhlulwa kulungisa ikini kodwa ukwazi ukuzilungisa wena you understand ilona hlazo laleli ilona hlazo kwakumele ngabe uyaligqiba umzala wakho lelo but wena ubona ukuthi igqiba uthando lakho lothando lamanga uzokwakha igama lomuntu ongasathandana nokuthandana naye ufuna ukuzomenza engazuthi uyi-boyfriend right ngoba uprovela umzala wakho uprovela umzala wakho ngemali yakhe ufuna ukwakha isithombe somuntu ongathandani nokuthandana naye umakha usakha isithombe sakhe ngemali yamzala wakho ngoba ufuna ukuprovela yena umzala wakho ngomuntu ongasathandani naye ingoba uyena wayezongijaja nje wayedlela ukuthi ngoba uyena uzokujaja cha mina ngidla wena uzisoli vele ngiyasola kodwa wena uzisoli hayibo shutha uzisoli singasho kanjalo uzisoli yabona mzala ngicabanga ukuthi lengane le imali yakho idlela ukuthi iyakwazi ukuthi ulungile wena and mzala ulungile uzilungele shem sengikubonile ulungile yabona ngiyakubona nje ukuthi uzilungele umbuzo wami ke manje wodwa from here wethu siya ngalaphi ukusuka la njoba isimo sinjena nje silungiswa kanjani isimo esikanje ngokwakho ukucabanga ngoba I'm sure into ufuna ukuyakha kini khona ekhanda lakho ukuthi ufuna ukwakha into kanjani angithi uthe uyolungisa ukuthi uyokwakho uyolungisa manje ithini iplan from la ngizoqala phansi ngiphinde futhi ngiqongelele ngibeke ukuze ngizokwazi ukuthi ngilungise ekhaya ngavela umzali usengimoshile and angiboni ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi ayikhokhe le mali manje mangase kuthiwa umalume wakho nomalumekazi wakho bathi bayayikhokha uzobavimba yini noma mhlawumbe uzoyithatha kuzoba nzima ukuthi ngiyithathe le mali ngoba nabo bangiphilisile ngihlala emzini wabo bangiphilisa manje kuzoba nzima ukuthi ngithi abayikhokhe bona wena uyamkhokhisa ngokuthi uhlala kini uneyindonga wena wazakhe uyamondla cha pho kushuthi nakahle kahle awuthanda ahlale kini yona nje lekumkhokhisa le angisho ukuthi angithandi awuthandi vele noma kushuthi ufuna usahlala kini ufuna abengane yakini olama yona angaphinda abe nekubo yena angasaba nekubo ngoba wena ukhona phela wena bhonkolo wena uzothatha izimali zakho uzidle nakhona uzidla ngokulungisa igama lomunye umuntu awukhohlakele wena ukhohlakela impela nje uyingane yokubhonywa nje ukhohlakele yabo ukhohlakele and into engicasula kakhulu uzokhuluma kakhulu futhi egcineni kosuku kodwa unile futhi uzoyikhokha ngani le manje ukuthi uzoyikhokha unemali wena ungakhokha ngayo le mali uhlulwa yini ukuqolisa komzala wakho yebo likhulu lona icala lenzi kodwa uhlulwa yini ukuqolisa uzehlisa yini ekuhlulayo yini ndaba ufuna ukukhuluma kakhulu kodwa ubeyonile yini ndaba ungaxolisa niyohlala endlini eyodwa futhi again umelo umsebenzi ukuthi mesuka la yomba umgodi la azofaka khona ilokhuzana la azofaka khona ikhadi lakhe ngoba unizolithatha untshontshe uhambe uyolungisa igama le boyfriend yakho wahlukana naye ngithatha phela ngithi useshilo nje ukuthi yena sengibambile bozoqhubeka uthathe uma kuba kuthiwa akabanjwa ngithi yebo awubolile ntombazana ubolile nje inayo into engingayisho uneminyaka emingaphi wena sisi uneminyaka emingaphi 26 shame shuthi nje zonke lezi zinto lokufika nazo nje kahle kahle imali yamzala wakho le hayi phela zonke ezinye bothatha
ezinye bengisathandana nayo sabe libengeni uthini bathi noma wakhe mayifika nalezi zinto lezi zakhe bayazibona noma bazibona sezigqoka ababoni ngilekelela wena ukuthi bengaboni ekufihle yazi mina kama ngisho lento ngoba usuke ekufihle ngazi ukuthi kahle kahle imali yakhe lo idlala hayi ukuthi phela isuke ngazi kodwa phela isuke ngizozidla naye makuyizinto yazi uNkulunkulu wami yazi Jesu yazi simakade bafowethu ngicela ngoba mina ngibe ngiqhuleke ngicela right ngale ngayo yonke lento ngoba iqiniso utholile ne hayi sengiright ngoba iqiniso ngilitholile yize inhliziyo yami iphukile nje kakhulu kuyalunga ke emhlabeni ngiyavuma ulunge udaliwe uthi ulungile hayi kodwa ngathi ulunge kakhulu nawe sisi ngathi ulunge angicela ukuthi uyeke lento kulunga kanti uzodlala abantu bazodlala ngawe ukulunga kakhulu akufuneki kulunga yebo ngiyavuma inkosi yami udaliwe lunga awuzodlala ingane encane kangaka lengane iyadelela le but ke niyazalana wena wazi ukuthi ende yazi kunento engithintayo lento oyikhulumayo ukuthi kunzima ukuthi abazali bakhe ukuthi mabakhokhe ngoba nawe bayakusiza shuthi indlela okhokha ngayo ukusizwa le mbukeli lapho ngasekhaya kubhlungu ukuzalwa emzini ongenalutho ngoba uyoqhathazwa izingane zasemzini onotho ngale ngathi uqala uthi uyasimama uyasukuma zikuhlukumeza phuce konke uthi uyakuzama ukwenza nokuthi uyakuzama ukuthi kusasa nawe kusasa lakho lingefani nilabanye noma kuhluke kunempilo kade uyiphila ngaphambilini gama lohleli why mina xebo sinenkinga entsha ethi my wrong ingakwazi ukuvuma iphutha layo nje engakwazi ukuvuma sidalo sinenkinga entsha engakwazi ukuxolisa angazi ke mayelana nokubonga but kunama keywords engicabanga ukuthi abalekile nje empilweni ukubonga balekile ukubonga kubalekile ukucela kubalekile ukuxolisa izinto ezintathu ucela ukubonga ukuxolisa kubaleke ngendlela eyisimangaliso umuntu ukuze abone ukuthi uya appreciate into akunikeze yona kubalekile ukubonga ukuthi ngiyabonga kubalekile even noma umbona futhi mfowethu wake wangisiza umvusele nje esithubeni inkulumo ukuthi wake wangisiza man wake wangisiza man ubambe nayo into encane mase unamandla ukhumbula into endala wake basizakala kuyona ukuthi wake wangisiza man kubalekile ukuthi mawufuna ukuba ukuthola something wazi ukuthi iyacelwa into ukuze uyithole uqonde futhi ukuthi kuyenzeka mawucela kube khona uyebo kuyenzeka kube khona ucha izinto ezimbili kumele uzi-understand lezo ukuthi empilweni kuyenzeka enye into uyifuna kodwa ungayitholi futhi kugcina ungayitholanga uzufe impilo injalo kubalekile futhi nokuthi umuntu uma ngabe mhlawumbe umonile uzehlise kena uxolise ngaphandle kokuthatha izinto ezithize nokubika izaba nokugcina so ufuna ukushift iblame but ukuthathe kube okwakho ukuthi ngikwenzile ngiyaxolisa ngiyazithoba uma kuukuthi khona enye indlela kumele ngiyenze ukuze nawe enhlizweni yakho ugculiseke ngoba inhloso enkulu kakhulu ngokuxolisa usuke ufuna ukugculisa inhliziyo yomuntu ukuthi ulenzile iphutha but kube yiphutha uyaxolisa uyazehlisa uyalibona iphutha lakho kwesinye isikhathi mangabe wenza into usuke ungaboni ukuthi lento engiyenzayo izohamba ibanga elingakanani into ihamba ibanga elide izigcine seyifika enhlizweni yomuntu ifika imlimaze mayimlimaza enhlizweni yakhe ebese lo muntu lo abe nokungabathembi uhlobo labantu olithize you understand ngenxa ukuthi wena wamlimaza kunamantombazane namhlanje uthola ukuthi into ekuthiwa umfana nje ayifuna eduze kwa ayoniwanga abafana yoniwa umfana kodwa into ekuthiwa umfana ayisayifuna eduze kwa ngoba ikholwa ukuthi lolu hlobo labantu luhlobo oluyibakhohlisi nonamanga so ngibe nokuphatheka kabi kakhulu into engiphatha kabi kakhulu ukuthini ngiphathwa kabi ukuthi intombazane yabantu iyazizamela iyehlanganisela maybe kumele ngiqale ngokuthi shout out to malume shout out to unkosikazi kamalume wakhe uhlengiwe ngoba bayibantu kahle kahle abakhombisa uthando ngendlela esimangaliso enganeni kadade wabo ukuthatha ingane kadade wabo azohlala nayo omunye umuntu engathi hayi hlala inyanga yodwa bese uyahamba uyoqasha but baba nokuthi ngoba sinengane eyodwa akahlalele ekhaya asinankinga naye wahlala le and uhappy man and uyasho nabo ukuthi abayibantu abaright umfundisi ke kamzala umfundisi nesizulu siyasho angeke nje ke ngokuthi umalume uright nonkosikazi wakho uright bese nengane yabo iba right ingane yabo kuzokwenzeka ukuthi iphume ibo sikhulu phambana nobhoko nje empilweni kunjalo kungiphatha kabuhlungu ukuthi ufuna ukuzakhela ikubo
ufuna ukulungisa ikubo nalo libukeke kahle njengayo yonke imizi. Ayikho into ebuhlungu nje ukuba nekhaya lingekho kahle ngoba uhlezi uzinyeza. Uhlezi unalo nto yokuzinyeza ukuthi umuntu umethe ingeza lapho kini ngizokubona uthe ungezi usohlangana endaweni ukuthi uyafisa ukuthi eze nawe ngoba uyamvakashela kuba uyafisa ukuthi nawe akuvakashele ngelinye ilanga. But mawubuka uhlobo lomuzi ozalelwe kuona nohlobo lomuzi okhulele kuona ube nalo ndawana yokuzinyeza ngoba wazi kubo lalowo muntu. But mase ufuna ukulungisa labantu abazi kahle ukuthi wena ifiso zakho zihamba ifike lo muntu ohlala naye endlini umtshela yonke into kodwa same muntu athatha imali yakhe ayidle leyo ufuna ukulungisa ngayo kini. Ingiphathe kambi kakhulu lonto wesiphathi ingane yomzala wakhe and nale ngane iyadelela ayikwazi ukuxolisa ayikwazi ukuzehlisa. Njoba ngibala zonke lezi zinto lapha ngasekuqaleni ngifuna ukubona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuxolisa nokucela nokubonga zonke lezi zinto engisho zibalekile ngendlela eyisimangaliso. But ke ngiyathemba ukuthi impilo izoqhubeka. Ngiyathemba ukuthi basazobuyisana njengomndeni. Ngiyithandile ukuthi akafunanga ukufaka abazali kakhulu. Uthi akayikhulume naye umzala wakhe but leyo ukuthi beze ku TV angikho sho ngayo but bebengakhuluma nje bebodwa since bezalana. Okuyinto engicabanga ukuthi mhlambe nomalume wakhe nomalumekazi wakhe mhlambe yona into abangigcina beshaya amakhala ngayo. Otherwise iyonke nje lento ibhlungu ngendlela eyisimangaliso from 70,000 to 45,000 25,000 udliwa. And lo muntu ufuna ukuprove ukuthi umfana sehlukene naye umprove njengomfana ongazuthi umfana oright futhi basathandana. Umngane ke igama lalonto ubungani igama lalo ziningi izinto hleze sijaja abafethu day in day out awukwazi ukuzofihla ihlazo lomuntu ongelutho naye ongekho nasempilweni yakho ufuna ukuzofihla ihlazo lakhe because watshelwa mhlazana uqala umqomo ukuthi akekho right lo muntu nanga umuntu oright wena waqoma ukuqoma yena igama lohlele why mina xebu.